Advent. Vreme na iščekuvanje. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme uđe Isus u hram. Dok je naučavao, pristupiše mu glavari svećenički i starješine narodne, te ga upitaše: kojom vlašću to činiš? Tko ti dade tu vlast? Isus im odgovori: i ja ću vas jedno upitati. Ako mi na to odgovorite, ja ću vam kazati kojom vlašću ovo činim. Krst Ivanov odakle li bijaše? Od neba ili od ljudi? A oni umovaku među sobom: a reknemo li od neba, odvratit će nam, zašto mu dakle ne povjerovaste? A reknemo li od ljudi, strah nas je mnoštva. Ta svi Ivana smatraju prorokom. Zato odgovore Isusu: ne znamo. I on njima reče: ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, danas je blagdan Gospe Guadalupske, koja je zaštitnica Meksika. Upravo tu imamo njezinu sliku, nas podsjeća na ovaj dan i kao jedan znak ovako blizine naše nebeske majke. Ona je se ukazala jednom dječaku i ta ukazanja su trajala od 9. do 12. decembra 1531. godine. Između ostaloga rekla mu i na početku: malo moje dijete, najmanje od svih, neka te ništa ne uznemiruje. Zar ne znaš da si u mom krilu? Ja sam tvoja majka. I Gospod mu se predstavlja kao djevica Marija, majka pravoga Boga. I rekla mu da ona želi da se na tome mjestu izgradi crkva, gdje će ona na poseban način i biti prisutna, izlijevati milost, milosrđe, i da će tu slušati plać svoje djece, njihove potrebe. Da će na poseban način na tom mjestu biti prisutna. I rekla mu je da o tome ide obavijestiti mjesnog biskupa, da njemu kaže tu njenu želju, da se tu gradi crkva. Međutim, dječak je otišao do biskupa, biskup ga saslušao, njemu je odmah povjerovao i poslao dječaka kući. Na putu do kuće Gospa mu se opet ukazala i rekla: sutra opet idi kod biskupa i reci mu da ga molim da na tom mjestu izgradi crkvu. I to se dogodilo. Onda je biskup rekao: dobro, ali ja tražim znak. Neka Gospe dadne jedan znak, da ja mogu vjerovati da to dolazi od ozgor, da to nije nešto od tebe. I dječak je išao kući i onda njegov stric se razbolio, trebao je trčati svećeniku da gdje su živjeli da je na nekom selu, da dođe svećenik, da ga ispovjedi, da stric ne umre. I na tom putu do traženja svećenika Gospa mu se opet ukazala i rekla: sad Juan Diego, pusti strica, stric neće umriti, ja ga pazim, nego ti idi na ono mjesto gdje ja želim da se gradi crkva i tamo ćeš naći znak. Baš na tom mjestu taj Juan Diego je našao, ugledao jedno prekrasno grmlje kastiljanske ruža i onda je vidio to kao jedan znak, ubrao ove ruže i stavio ih u svoj plašt.
uzeo se ovako u naručje i odnio biskupu. Kad je došao kod biskupa, kad je zgrnuo ovako ovu tilmu, ovaj plašt, međutim, pokazalo se, evo ovaj lik Blažene djevice Marije. Ovaj lik se pokazao. Poslije dječak otišao kući i našao je svoga strica Zdrava, koji mu je rekao kako je ga ozdravila Blažena djevica Marija i koja mu je rekla naziv kojim će biti čašanja na slici. Prema njezinim riječima ovo je rekla: uvijek djevica Marija Guadalupska. I od tada, evo, kažu da su jedna velika milost se izlila na Meksiko, da su milijuni Meksikanaca postali katolici, zahvaljujući upravo Gospi Guadalupskoj. I da je danas jedno od najposjećenijih katoličkih marijanskih svetišta. A ova slika ima jednu isto svoju povijest veliku. Kažu da ova tilma, ovo platno, ovaj plašt od Juana Diega, na kojoj je čudesno nastao otisak slike Gospe, da je to izrađeno od jednog slabog platna i da to treba propasti za neki 20 do 30 godina. Uopće nije prikladno za slikanje. I kaže baš u prirodnim uvjetima da propada. A prvih 116 godina ta tilma bila je bez zaštite izložena rukama hodočasnika, svjetlu i dimu svijeća, a da je Bog zaštitio. Onda slika je po prvi puta stručno istraživana godine 1751. A o tomu je jedan znameniti meksički umjetnik objavio 5 godina kasnije knjigu Američko čudo. On je zaključio da je slika naslikana na čudesan način i da je njezino podrijetlo nadnaravno. Onda 1921. godine neki je anarhist postavio bombu u cvjetni aranžman u podnožje tilme koja je bila pod zvonom od običnog stakla. Eksplozija je stavila veliko metalno raspelo, razorila veći dio prostora svetišta, a tilma ova ostala netaknuta. Isto tako, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju, 1936. jedan doktor Kuhan, proučavao je 2 vlakna iz komadića ove tilme. I on je ovako zaključio: u 2 vlakna, jednom crvenom i jednom žutom, ne postoje boje biljnog, životinjskog ili mineralnog porijekla. Dokazano je da je slika s tilme nije učinjena konvencionalnim postupcima slikarstva. Tako postoje mnoga tumačenja. Isto tako jedan meksički liječnik 1956. on je učinio prvu oftalmološku studiju na Marijinim očima na ovoj slici, koja je otkrila da se prilikom izlaganja oka Blažene djevice Marije svjetlosti zjenica skuplja, a kada se svjetlost povuče, ona se vrati u prvobitno stanje, kako se događa baš sa živim čovjekom, sa živim okom. I kažu da je temperatura tilme održava stalnu razinu od 37 stupnjeva Celzijevih, isto kao i u živom ljudskom tijelu. Postoji još isto tako istine što se vidjelo u Marijinim očima. To može biti izazov danas da možete prostudirati na internetu, više se upoznati sa Gospom Guadalupskom, ali evo svakako volimo kao vjernici, kao djeca blagdane Blažene djevice Marije, jer svatko od nas voli ovu majčinsku blizinu. Danas dok mi živimo i slavimo ovo vrijeme Adventa, Blaženu Mariju Guadalupsku gledamo kao onu, inače Blaženu djevicu Mariju gledamo kao onu koja je vidjela Božju volju i ušla u Božju volju za svoj život. Prije svega ona je ta poruka nama. Ona nam je u tome nadahnuće
ući u Božju volju, otkriti Božju volju za sebe i za svoj život. Ona nam je tu kao majka pomoć. Ona nas želi uzeti za ruku i voditi ukoliko se dopustimo. Majko, danas ti na poseban način predajem svoju ruku. Gospe Godolupska, pomozi mi za ovu situaciju. Ja se predajem tebi, ti me vodi. Danas na poseban način gledamo nju, dok se pripremamo za slavlje od tajstva Božića, kao onu koja je prihvatila riječ. Nama se svako jutro na misi zorici navješćuje riječ Božja. Poput Marije sam pozvan prihvatiti riječ, nositi riječ i živjeti riječ. Kako bi ova riječ u našem životu bila plodonosna. Amin. Hvala Isus i Marija. Čekajki napatat. Izmešani čustva. Od jedna strana nesigurnost, strah, netrpenje, a od druga strana predanost, возбуда i čekanje. I vo ta situacija mladата žena go pravi ona, što go pravат ženите vo sita vremenja i vo sita kulturi. Odi pri svojata rodnina, žena koja isto tako očekuva dete, na koja невозможното и стана возможно. И во едната и во другата никнува живот, за сега скриен во нивните утроби, но наскоро ќе излезе во светлото на денот во породилни болки. Нивните разговори се одвиваат околу едно исто, околу детето кое носи со себе толку прашања, толку несигурност, толку новини и кое темелно ги променува. Стануваат почувствителни и поисполнати. Во себе чувствуваат многу повеќе енергија и сила. Поранливи се и грижливи, порешителни и понежни. Во нив расте живот на кој треба да му се пружи заштита и закрила, а кој истовремено им создава страв, затоа што со него од темел се менува и поставува на главечки. Но истовремено тука е надежта во новото, која толку се исчекува со нетрпение, а чијашта екзистенција сепак со себе носи несигурност. Тоа е таа предпоставка за животот и последиците кои нужно ќе следат. Тоа е дозволување на нешто што е започнато, а истовремено проникнување во исчекувањето на екзистенцијалното значење на започнатиот живот. Текст на Андреа Шварц.